Right. Dat ik begin met lekker shade, vars gevangde shade. Lovely people, I'm gonna start the shade now. Normal fish and chips. Niet nog baie goed in nie. And then yeah, I'm gonna show you guys how I'm gonna prepare it. Lekker. Right, daar is het mensen. Zo prepare ik my shade. Zo snij ik hulle op. Lekker een stukje. Eet hom net so, bak hom net so met kop en al. Ja. Ster. Flour, 2 eggs, a little bit of milk. Seesout, regte seesout. Je man niks beter as 'n vars shade, mense. Jo. Nee, niks beter as nie en sê. Assim. Lekker nou. Dis nou wel lekker elgie. Met 'n chippy en 'n suurlemoen.